I took a dive. I didn't know I'd fall so deep into your eyes. I've never been somewhere so sweet. I'm hypnotized. Yeah, you put my mind at ease. Yeah, you're divine. I'm thankful that you're mine. Looking at me like people are looking at their phones. I've spent 7 years looking for love that I can hold. Now I know your love is all I need. Now I know. So the guys, kung bilang bro, ayo dia shot kita. Dia mentah kasi ngambut balik syaka event mo. Koi ka event JN Suzuki. Kadon hanong po mau diang mat pasyak ka yong long. Dia hal hanta pila bentes right route pila bentes banyak mo. Banyak route pila bentes hi. Pak bentep kam banyak sepangkan ka Suzuki. Dia pila ben kontak ni number dan ai long ngai an buat number punya mo. Kontak i dan sahabat saya pi ka detail semua everything jaka Suzuki. Tengah menonton bun kita ni yang bun punya issue. Dengan start dengan video cakap apa. Let's go. Macam pi balikai ni. Macam itu na. I'm ready to go. Next stuff. Okay, bye. Bye. Update petrol dan petrol. Kailat ba mata kasmi ban dai shoot ba ban na video. So guys, ngilak poy yang ni ha Suzuki mentah. Di sini đây. Dia mentangi persang sok kan ka. Koi mah ada kaskuti pun mentasin mah. Baik celak ban test track ni. Ya, tanda si mah start nak. Let's go guys. Hyperunya skuti best mah. Okay, let's go. Test skuti. Oh, it's very smooth guys. Ah damn. Very smooth. Oh, ke brake lu ke biang ha. Pedang ke brake lu. Ni subang. Smooth ha dai. Speed jong kane maybe kadai 125. Damn, ke smooth ah. It's very nice man. A best. I just love it guys. Tapi siapa dah pikir ban kit scooty am. Scooty ni bike am. Just go for Suzuki first. Check Suzuki. Kalau kamu nak mileage ni je lah. Tip lupa kamu nak mileage ke best dah ke Suzuki mileage lagi. So from my side is very nice. Kalau best palat kena ke scooty. Jadi kisah saya komen kamu nak kalau ke scooty ai. Kamu nak ke you mah sampai tadi. From my side is very nice, smooth. Li, ambah. Okay. 1, 2, 3. Jadi baru dengan like play
lawan sini yang report program kita. Kalau ini kalau ini makan setting nama. Karena kalau tik tingkat ke barin ni, kaji kan mana negara tangga, lawan dengan display. Display kalau different, kalau itu enggak mat dia punya ball indicator, kemudian dia enggak LED headlight mah. Dia kasih mileage juga ada bus 50 to 60 kilometer per liter mah. Warna asalnya nggak kita kawin. Jadi ada kamu company kalau ada yang research pakai air pakai maka skuti yang kita peta. Kalau kada kita produk ka jong Suzuki kada ko biya. Dahil yung lahat ang thank you. Teman-teman, gue sebagai bentar tentang Josno, kami customers kita kan ban mentin experience di kadang ini tentang Josno, ilungin mentin, balik din terkam mentin harus di jadi tak di servicing di ada balik ini customer terkam di mentin dari asisten siaran juga di Dafika di asisten siaran juga akan dia Suzuki stesen mobile sampai dealership. Kan ini kemudian dari dan nabi kita yang pun kita yang pun kita kaitan dengan ini. Terus pagi ini orang dah pilih insurance. Mudah juga ni kasi pilih mudah pada insurance. Di engine pas ko kat pihak kawan kita. Kadang pula I mean nak pakai sistem di customer ini nambah pindin better service schedule.